kanang o lên sa phai in chỉ bảy vết ule in local kim thale maya kan lom tak zet ani voi na hian kan president hovin party lama kan thok pui tele sarkar lama kan thok pui minister tene kan hanti ho ani a tutrum kan jin na hianin mi poimo som le pakhat kan mu a kan mu du tak te ro chu campaignin an lo bo loma prime minister por Russia mazin de ani min khan aron thleng chawa voina dar som pani vela airport thena Russia chu ma chuanin in mu na hun minan siam sakrama kan mu nun mer chu prime minister tukin zinga anitani chuan home minister te cabinet secretary te chief of army staff te director general AR te Piyush Goyal commerce and industry minister te tin punitin Zairam Gadkari ministry of road and transport and highway te tin defense minister Puras Nat Singh te Sajan Singh additional finance yan kan thlenna karuma minun pana hi kan ramtana tangkai takani a tin USH home mana USA kan zu kalchan weber pakhat tenen khan anni point min rong hu a engemo kan machop lakal zel kan soi howa chung chu engenge ni kha alotlin ma chuan la puan hri lo ni seng kan tia tiang chuanin mi sang kan zuk mua ta hian kan thu zuk thlen te a chuan border huts hi Myanmar ramri le Bangladesh ramri in kar hian kan in sumdon na tur mun som pakhat nei kan tuma chumi chungchang chu kan thlena tin unati yanti hi hi eng project mo siam ta slamin ama suma ati masak ngaya azo felvek nuwa khan asen so za som nga kha anron tum sak top mai ni subsidy in ya tra maya commerce and industry minister ne ka in mu na chuanin crores ali India ramtan an lo da ta chuan keni pon kan du ve kan in tia ma se Mizoram atangin project pakhat chia kan la thelut ve a hey in ngai poi molo ni hindu vak le nem pakhat chu ni hidil ni an tia e kan on ti don chau kan tia chuan crores ali som nga le pathum min han pe ve ta a kan lom khopa hey net fee he project appraiser ti tu turania kan thalai te industry lama tui hian bo chak selangin project siam thuai selangin atam theyang per hi mantrang kai atha in country ani chu hanti dar zautan po thle in country tin tu na hian kan NHIDCL executive director hi soldon nai to chu bang suan ai executive director thar min peturin minister nena kan nge na tin emi mot minister nena kan thu thlen hi tun ma kan la thlen ngai mi lo ania Mizoram kan kong achiat ma zia hi enge chan kan ti chuan conventional systemin kan lakala bituminas pavement kan la manawang hian tui ang am si lova thala reilo sia working season at lem sia chuwagin alkat ramanga pavement siam hi min ti top sakru hei aya hianin rigid pavement kan duani hi Mizoram kong lai tu zong songin BR1 niamo NHIDC la niamo state PWD niamo concrete hemi rigid pavement kan ti cement manga ti vek ni to selangin ti chuan fur tluanin na kan thok thei tonga atlo zoka a repair tur awanga atak taka chuan atlom zoka ni kan tia kan thiamang tokin kan han suya min pom sak viavin kan hria
chu kan lom em na ani a tu na tang hi chuanin tu na kan han soita ang hi aron walk out anga rigid pavement lir hian kan rama na kan tho thei to kan beisei a amaro chu ngai tu na tura han thelu tir chau kan nia eng tiang ne tak ta kan man theiang kan shelo ani ten chu lo le chuanin pu gatkaria ho hian India mar chakste zong zongin highway review meeting kan nia ta chuan in chokin kan tia misom ni pakhat thotan kha kan hunatan an ruat ania ma sengin kaman don lo atuk le min lo ti sakram te ka juk tia atu le tlai dar nga min da sakta ta chuan kan chief secretary hovin le kan secretary dangte engemaw zat kan chuk thla meeting a hian kan juk kal ve ta chuan kan buai pui ber vaireng te tru sai rang in kar chumi kong forest clearance kan mu thelo wanga lai thelo om reng kan lan owner engemaw zat in a poisa an ha mek a kong zo te hial pon han soi thok thinanga kha kan thei to pin kan bo zui zela meeting a hianin thilom zia kan soi fi Supreme Court in kan chief secretary nena chin feldan kong engemaw a solution muturin anon ti top maya ti chuan chief secretary hawa meeting ten neya kan kalmain heta kema hawin meeting kan neya ta chuan a solution ni tura kan handap hian kong dang kan mu theilowa forest in kan ramani an tia adiktat boxia tin ram nei tu ten thu nei tu ten a pas mu mal tak an pe ka nei kan ni chia po kan pezel valid pas kan nei ni an tia adik boxia chu so bang chuan minister ne na khan ka meeting a khan apani ni hian ni pomang forest ramani ti kan pomanga tin hemi te sa thianin mani raman nei ni ti kan pom bokanga pom sak ve la ti chuan an pani hian zang dop damin pek sak mai ro kan in ti ta team tak chung lein thiam lo tak chungin hei kan soi ni achan chu India rama hian two entities mi pani mun nia NHIDC alin compensation an la pengai lo reng athiang lo vani forest an pek chuan landowners an peturen to lo ram nei tu ten pek chuan forest an peturen ni lo kha khani an dan kalin apania min pek sak mai lo chuan kong kan lai thei don lo ve kan tia chu kan in nor chuak ta rama ti chuan in NPV atan net present value forest lam chan tur hi vai bel se som kwa vel ani tim ram nei tu te chan tur hi vai bel se za som vai bel se sang kan le za vel ani tani chu min pek sak ve dona kan lom hle ni hei hi tren khat chuan thilom theilo angan ngai nia ke ni pon kan an zot thina India rama etian an ti voi khatna ni an ti ve pathian tran puina kan dong na sa hle ni ten sanctuary na thok te hi mi rolin lomman hi an muthai mia lo maya a chan chu installment te in anon ti thina central hianin chu alo thleng tlai sia a boi thla em maya kum khada installment dia min siam sak to ro 50-50 in tren ula chu ti lo chu a boi thla nor sia nga ya kan tia mi rolin lon la thailo fowa central inan lon lo pek lo point kan sum ina da ichuan kan sum in kan lo pek ma sak chang te oma kan rule et khan a boi thla ka an lo mani tlem sia a hunan don lo chuan an boi em thina chu second installment true installment mi ti sak an rem ti tun mai ta na kan har san na phuruk turin second installment noi za som nga le pani minan sanction sak ngal bok ani ten defense minister ne na hianin kan ram kong pui zong ki national highway ani emaw state highway ani emaw strategic highway min puan sak vectorin
kan nge na ni achan chu BRO in an laite NHIDC len an laite PWD in kan laite hi tu na in kan buai na ber chu forest clearance ania khamia wanga impending ta rei tak tak ti thailo om anua a penalty ne na kan choi trok trok ngai ang chi tu na chu tiang chu kan la nei nual nge nge a khatiang khania wangin forest clearance lak ziak ngai laka hianin kan film deuh theinan dan thara hian ram hriatna KM za boruak mela te in khatiang a puan thei khania wangin Mizoram hi KM za bial chunga alu thei vek boka wangin khami chang choi khan kan kong pui jong song hi strategic highway amin puan sakru tin kan nge na chu chu kan ron tiang nge an ti a kan lom khop maya chu tiang nei nuwa chuan sarkar tan hianin clearance lak kha a har vak to don lova amar chu lak chu langai don thowani tin kan khen le chu kan kalma saklama khan scouts battalion kan dila ma sengin kan an soya an ma ni lamin scouts battalion in chuan chai naram ria zel an duty dona territorial army hiron deal sa ro min tia tisuan territorial army kan deal ta a Mizo territorial battalion home and heart an tia chu kan deal a Mizo hlang battalion khat army pa ngai ang thap tur kan ram ria duty tur Mizoram pona duty a thir chhualo tur ang chi kha hei hi kan han deal le a hei po hi kan lo kin kanin ring viau ani kan minister defense minister hian CCS meeting chumi amja chu cabinet committee on security tinani a chumi masabera chuan kalo pulum galange atini then health department lampanga hian in kan OSD uzona thanale kan secretary pisang chini ten meeting na te anwakala thei top anwa chuana azara Kolosi pa nursing school kan nei khu nursing college sa min hlan kai sak dona aro pui kan ti khop maya chetan chuan vai be accessory min da sak ngal bok ani ten kan VC na an chan ve tur finance commission ina VC te ta na apek thin poisa kha sarkar masalama khan alotang rei dewa ti chuan sang ni le somni pathum thlin chin chau kha an lo la pe a chut wang chuan in kan VC te hian khotin hian an don tur ang hi an la dong lo na sa sang ni somni pathum somni pali zong sang hian la dong lo fai vekani a chan chu amalama UC te an pek thailo na khanin adal tlata chu wang chuan in an don tur kha an dong thailo wa hi sang ni somni le pani somni le pathum an don tur hi Bible sa samthum panga kan han nor chuak boka hemi an pek thei chuanin anulama chuanin kan ol samsot dona heta hian kan accounts and treasury director pima dongite an tangkai maya alom om hleni emi ko ngai hian ati chiale ati thate na oma ati traver chu Gujarat ania anti thatna number za chu sing ni sang sari zasari somrup pali ania Mizoram chu zahni somni pali ani kan hanin thau zia chu vengana khati chung khan poisa chu minan pevele ta thowa thei top kan chu angai ani tichuan Amit Shah hi kan home minister hi ni jana khan kan in hua ta chuan kan han holding chung chang te kan soya tin kan chief secretary hi kar le athian achol to dorna ai o hian pu vumlun mang tuna defense ministry secretary ni lai khu civil aviation ni lai khu kan han dila kan MP po hian in thei top lo chua zela ani khu India sarkarin secretary nei zinga thaber te zinga mi ania an ui maya chu bang chuan prime minister po tukin zinga ka hrila
Home Minister point arem lo bang ti chuan soi mi alova kan lo ngai to nge antile maya Home Secretary ne na kan telephone na ama hian adu chia lo nin kan hria antia ama kan zota adu thu Home Secretary ne na an thlen le this one kan til clear ta deuh leka ani he thailo ni point akmut ka dera ai senior housing hi short list lo siam ula chu mi short list atang chuan kan du zong kan rong thlang venge kan tia ni ro se anti chu Amit Shah hianin cabinet secretary nak tu ka kalo soi puyange atinge nge chu tiang chu thilom zia ani chuan cyclone Lammual awanga kan torna sum kan la don theiri lo po home minister hian kan ron ti thuai toang ati tin police building le an quarter telen office drop lutuk to le chhelutuk to sathatna tur man kan thlen to ka kan thlen le bok ani tin US kan zina kan zuk biak atekha elaya anon chawa an manin kan thlen na Mizoram house minon buwa ti chuan healthcare chungcha hian healthcare system thade mai an lo ne ya sarkar ma sain ma lo lak to na ADB loan kan ti kha hei don ahun to amaro chu don thai turin thil alo fel tak lova kan dong don lo ni ta te hian kan hria thei to kan an chuana in khami kan don lo chuan kan healthcare system kan lo puan thina kha kan kalpui thei don lova a lui tu na mi hi athar kan thak ma chuan an chun zom ri angai dona chu wa chuan an ni hian healthcare system thadeu mai mi siam pui thei takin kan tia kan hanin dora Mizoram an ron chawanga kan health minister le finance lam hoten an lo doranga chu tia chuan kan kalpui don ani siamna som airport pakhat nei veturin built well private limited noida mi te kwan minon dora hmaa o kan tia an mani sen so turin simlama airport pakhat siam anin huama chu an ron chawanga agreement te kan sign nga anti thei don chuan alomom viau tura kan ngai ani tin NBCC hoven min ron dor boka ani central PSU zinga lian ber pol ani chu chuanin koi malai laya tui kwa tu tele enga ma chu rang min ron en pui don boka abik takin kabiala mat lui ko na tur chu tui kanin tur atan le kolpetha le tourism le fishery atan tangkai ngal tur ne chu min ron en pui masaro kan tia drawn in king livel an kalna tur le thil tha anun la phot anga tang chuan kanin bezui le don ani Tisuan Assam rifle son chung changa han lu ta ila Assam rifle son hi sang khajakua somriat pasari atanga kan ruai tu masaten alo boy pui to ani kum som thum pasari na kan mang mek ani ahar le ani til hi kan mizozinga kan officer nei kan chuan vor chief secretary hial lo ni to te point don nai maya thil ti thailo nia soi po soi tlak kan ni lo hi soi chua chi po ni to lo soi tlak po ni to lo ti hiala min be don pui na thil ani amaro chu mathian zara kan han sarkar ve chawa ta chuan kan han ena ni thlathum sang ni som ni pakata khan sarkar kal time ne sarkar nen khan draft MOA an lo ziak to chu ni thum thali sang ni le som ni pathuma khan anen non le ti chuan niriat thlakwa sang ni pathuma kan Mizoram sarkar khan draft tur chu an duang vele ti chuan keini lam duan oma Assam rifle lam duan oma eng ma soi fel thei ni lovin chu tiang chuan in karbet ve in an sarkar thleng khan thil om ta ni ma son na
om talova chumian ya wang chuan kan han sarkar tira Delhi kan kalkhan Prime Minister le Home Minister nena ka soya chu kan ho tu te po ka hril ngai lo press a po kan soi ngai lo til lo cham le the nia wangin kan film kur viawa ti chuan Home Minister Khan arang thayang bera anin sondan kan ngai tu ngai atita ti chuan in kan in nor chhota a khatiang ania wang khanin meeting joint meeting kha July thla khan ka ko ni hela hianin ta chuan stakeholder zong an local kin veka Sunrai Fulbaka department sang ta po chuan kan in rem theilowa a meeting a ka chuan kan in nial titia an ni lam du dan oma ke ni lam du dan ani a om boka hetianga meeting a official ta kan soi chuan eng ti khotika ma kan soi fel don lo a ti kha ngai dan kan nei ta a chuan Delhi kan zo kal le khan Chief of Army Staff khanin breakfast aya min soma ani nen chuan kan soi do na chu ta chuan tuna kan DC Lieutenant General Vikas Lakhera hi Mizoram rifle Assam rifle DC alani lo na in ni tu rangai ani to a chu General Khan lo som tel ve a ta tang chuan kan DC nen hian kan in mel hriatna chu ta kan thu chu official meeting a chuan i soi to lawang personal level a kan pani hian soi feli tu mang kan ti ta a ti chuan personal level in kan indoor tangat ngata kumin August ni somni panga khan heta kan bangla minon tlo a ting puite kan in duna chol ni tlai ni a solai ang quarter gat vel tlang vel so iwa fang te ang kan tia kan fang duna ruwa sur nuaya kan wa fang chuak vek ani chuan mi mal ang khan kan indoor ta zela unofficial zel khanin kan bei chhota a chu ta chuan Chief Minister Office CMO le Assam Rifle ho tu te kha kan indoor tangat ngata CMO wa thok tu te zong ka thopui te zong sunga hian lom tu ka soi duwa thei to pan chua ka secretary ma din ate kan OSD Jonathan ate an trangkaya abik takin Jonathan hi om lo seng tu hi kan thleng lawang so ti khop chuanin a contribution hi asanga kan beidon nuwa po heti sin hi chu alungoi thlak toi a hei bang don le chu en thla nom to kan ti nuwa po ani chu a beidong ve mai lo a nora lo nor chuak le nge thina chu bang chuan ka tho pui te jong sang chunga hianin lom thu ka soi du ani ti chuan kan chuk thata tho tana khan tho tanin Mizoram kan chhuahsan zana an DC hian minon munga la ti chuan kuta Mizoram House karu ma khan kan final tani ti chuan kan final to chuanin sign patila athang a kan tia Home Ministry kan han frila amaro chu Home Minister Khan lo sign ro kan in mu main lo sign fil vek ro min ron ti ta chumian ya wang chuan Home Minister Thuang Khan ama nen kan thlen le main kan sign fil ta lo kha ani a emi chung changa hian midang an in ro ve kan hrelowa ke ni chuan tin tun naya kan ruai tu te singa Home Minister te po lo mo lo soi pui ve an ma ni soi chu ani ang deuh hia la ngai thei thil te po om ning kan hria ma ro chu Home Minister staff ho kan han zo in tun naya chu tiang mi Home Minister ne nai mu lo thu te min thrila chu wang chuanin tu thang satlia te kan ron ngai ta ni ti chuan ni som ni palizan khan kan sign ta a Mizoram House conference room a heta hianin som ni pathum jong ni mo ta chuanin Mizoram sarkar train puwan laldin a fanai Secretary to Chief Minister le Commissioner and Secretary GAD Mizoram ayo in assigna
ten pularin omak yang te KPS le under secretary ni bok ha witness atranga anni lama trangin Lieutenant General Vikas Lakhera SM DZ Assam Rifle in assigna witness atan Colonel Navjot Singh and resident director in assign bok ani ten kan van ne kan emele te ho lo om ve lai tak ani loma min riat pui turin kulai kan official te zong kan som ba ka pu fam kima kan deputy speaker te pu muan puya pun te pu bei chua te Dr. Lorraine te pu zeze te pu rasik mohan te le pi provate an oma mi pasari in kan emele ten min troi oma suta po chuanin Congress di lo su kan kim vekani hei lo mom le zual na ani ti chuanin Home Minister nen kan hanin mu zui khan hei hi ti hian kan lo sign ani ta alom na hi nei la an quarter gat kota nge son ni nge selangin chu minon man pui lai hovin kemi in thana kan farewell te pon ni venga iman hun minan langin ro pui dawin kan ti don nia kan tia ani chuan December chokar ni na itum photang atia chu tiang to chuan kan hanin tha maro chu ani hi an buaya an soyang hian an om lo le chida kan soi huain ram vak lo a soi dane ro chu kan soi chong ani chu chu bak chu han huai lu to han soi hi har china ni chuan kan inremna thutlung hi nakum April ni khat atanga pan tran turani etinge nakum April ni khat kan ti chuan ti tur kan langa khop mai aton tonin antinan tuna an kongpui nei lai te so sarkar ma sa khan an nuaya lo nei tu te kal na turin a hel na turan lo siam saka kal ngai na om lova agret a chiat ba ka an kong siala so an zo lim poi na kal le thei lova tuna chuan kal ngai na mi to lo nia so kan farmer te hian an du lo ni so kong so akara sonin kong dang ilai ma yang kan tia joint inspection po kan vania amaro chu an magazine bula kal le sia an magazine khachu phal re da turania ti ngai na lo om le la to pa chuan kong pui so intro mang kan ti ta ni kong pui kan intro manga asiam thati Mizoram sarkar in tumula ti chuan so lai fe tur ho zong ram nei tu so identity card kan pe ve kanga kan in man tro mai don nia kan ti ta chung te chu na lo mani ten than pali son tur alom boka ten water connection te power connection te khang neu kha ti tur ala oma building la pe lo te tu na san an lua harawangin an sak ho building te kha an lua mai chi ani lo ni a chele de vak to mai ni chen khat chu khamia ni wang khan chung long zong chu han ti nan na kum April thengin an ni la min an ti tur oma ke ni la min kan ti tur oma chu kanin pe theng na kum April a chuan kan ti chu wang chuan na kum April ni som ni pakhat onilo na kum April atanga tan turin kan ti ta ni chu atanga chiara thathum chung in agreement a effective date atanga thathum chung in heng an chhuahsan tur ani pakhan na chuan chite area hei hi akhar somrup pani point pariat zawani panina chuan church area hei hi 0.63 acres ani pathumna babutlang 0.453 acres ani hemi pathum hi thathum chungin an chhuahsan don ani ten April sang ni som ni panga an chhuahsan tur te heng te hiani pakhat na Lammual a zawlam akhar som ni panga point pakua pali adang le chu lock house point pakhat anela
pakhat point pakhat 1.1 acres ani le a chuan quarter guard hill complex so 14.5 acres ani somi kan an in nor chuak tur chu kan trăng khop mai eng ting lai ma chhuahsan an tum lo ania lock house te hi amalam draft jong jong an chan tur da vek khani chuwang chuan tun malama kan sarkar te ne nan lo in dor na pia lama khan pathian zara hei kan nor chho theya alom om khop maya so lai vana po hol han thira alang sa lai ber men la lu tat chu chuanin om zia hi nei donin kan threlova chuan kan in nor chok ta nge a ten school area ani le a school area hia hi akhar khata zaw ani a war memorial le mandir hei hi 0.78 acres ani chu an chhuahsan tur chu ani ta a ti chuan kan in kara lai chin na tha om seng kan du a tuna second ar kan nei te hi reallocate tur ani dona nakum April tlama in Mizoram an chhuahsan don ani ti chuan an aya midang an ron da dona reallocation hi ti tur ani a Mizoram lim taka an chhuahsan kan du saka kan ni poem thataka kan thla liam theina turin kan in kara in hriat thiam na om zel se kan du tak mewani ti kha kan soi lang du a tin kan disi hi fel khop maya an operational guideline en fia thazo ka kalpui an tum me ka engemotia hatu nai thil lo thlengang le khatiang chi kha om to lo na turin an ni point nasale zualin operational guideline te en fia an tumani ten biak in area hi so thang om ne wa khan zpm in an party officer ta na hual fel to ti deuh chiak khani a amara chu sarkar ma sa khan dan alo siama the Mizoram restriction of use of transfer land act 2022 hin lo siam diam to ni an chua ma in he dan hin lo siam vek maya athap lo na po ka khelem lo ma ro chu khati lai khan eng chin hinge an chhuahsana eng chin hinge nen la retain tur pol la hriat mia lova chu van chuan ada na lampang kha an lo siam ma sa a chu sang hele samni pathum khan an amen le ni eta hian section 3 kanin chuan a samurai fulina an chhuahsan tur mun ma aram leilung le building omni chuan building achunga bungra zong ne engkim awain movable le immovable property zong ne Mizoram sarkar ta niang tiani tani chu tiani chuan sarkar ma saten sang ni le som ni le pathum khan he church area kan ti some rifle biak in area hian lo chu fel dai to tin ani tuen nga biak in ni su kan ti chuan sarkar ma sa khani an chu fel der mai hei sarkar ta ani fekang ti ni top mai amai ro chu dan chu siam that theya kenin kha dan kha kan siam thatura ka ngaya kan siam thanga biak in ram chungchanga hian ton mai in thudel kilte ngelo om a document te kan en chiang nga danang thlapin thatakin hei chu kan rel anga atul angin dan poi kan siam thamai don ani chu tian ni lova he dan hi ang ani nang ngau kan man don chuan biak in ram po sarkar ta tur vek ani chu wangin kan hanin pu thin takna a pu tu te hi pu le hi lo ngai jok fo mai thina a boi thla khop maya ti chuanin hemi chungchanga hianin kha in biak na kha an CO le an ko thanu pa in biak na kha puran kim lo in biak na kha an lar hloya kamiani vele khan brigadier giri sahi thilam zia kan bazot fiani asan na po hei whatsapp kala nei lenga anin min lo chan dana chuan
sikul kan chhuahsan dona Mizo zirti tu le zirlai zani chuang an oma zani som thum vel an mang ang ema khonge kan kal le ta kang ti kha an ngai tu angaya an loin ma khuwa ve angaya mandir kan chhuahsan dona chuwang chuan helama mandir kan siam ve te angaya biang in mun kan chhuahsan dona an loin buat sai ve te angaya chuwang chuan pensioner tele kan sipai tele an chung kwa te le civil mi te elaya kan sikula lo ziron tama kan biak ina ro in khoman tamboka pensioner hotel civil mi thlengin he ngau hi kan bara khai thut chuan adik dong lo ti in minron zo ta ka chuan he ngi kan chhuahsan done loim ruaman anga yang ti ka hrila an ma ni thon thut ka du lo wangin an lir ro loin puwa cha theinan ka ti wang ania a hun le ni ero chu kan soi lo reng atiani chu chuan commandant chan na ni kan kol khiawani khati la khan kan soi ve du lem lo mai po tilom zia chu ta khan a chiang viawa chu wangin Mizoram sarkarin ti tirani ti ta khachu thu vu ani tak zeta kainin solaya son office da kan tum zong lo wa tu na hian office tu te kan hual ve meka poisa kan khon meka zoram pom puya kan unit te tangin tu na hian office bun turi kan tuak meka ni enge mosat kan tuak nga ve tong he ni chu chuani a khalai kha kan soifia vele du lok ani ti chuan a to pera chuan lom thu ka soi do pathianin min kai roi tak mewa kan sarkar hi pathian chunga lom thu ka soi do tin kan home minister union home minister nena lom thu ka soi do na satakin min pui min support ani chu tiang chu ani tin kan dc a cooperative ema a phal ema thazok tura kan ngai a chuan min dial doi tang ngai lo ani chu ania tin kan home secretary govin mohana chumi chunga po chuan lom thu ka soi do tin chief of army staff general upendra divedi po minon to le nge nimin tlai di bo lon den kha nimin tlaya minon to army chief of army staff ina Mizoram house chief minister Anron muturan local voi khatna lani antiani amaro choya min soma kan eiman lova an di zero chon kan sign zan kha min soma tihluih kan wakil ani ta chuan chutiang chuan in lai chin na thatak kan neya kan dc lieutenant general vikas lakhna chunga po hian lom thu ka soi du tin kan chief minister office ka tho pui te chunga po lom thu ka soi du tak zet ani hi anga tinge aru karal dewa inti chuan alanga paw kan meeting khanin soi fel har maya mimal in kom ngai na tang lo chuan hei kan sual thudon lo kan tia chuan kan hen kom ngai te thian in biakin kan in bia sumia tang chuan thil he lo thleng thei ta ani ole khati zong kha a soi thei tong ni silangin hi agreement copy te hi chu lati dar vak lo ni seng in duan ni chuan RTI te podil ve ni seng kan ti deu ni phal rai lu tuk lo deu kha thain kan hria zo na nei kan o mem le